смутнее жашаган адам пек терең түшүнүп, пек терең буле кырым акында түшүнжелери бар еді. Уле эм йымшак, эм уле бір өзүн керек жерде насыл тутмак билген адам. O böyle aytaydı. Men hiç de senat saylama başım yarıp nemetip oturmadım. Men endi doğandan yerli men biledim ressam olacağım. 5-6 yaşında olganda endi o resimler yapaydı. Böyle Allah'dan doğma ressam olgandır da.